Swastiastu. Ingi dodane semeton kramo Bali sanedakat uang yang titiang Nyoman Swije dosen prodi bahasa Bali ring Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Jagi matur sematreng lanturan pepelajaran bahasa Bali nganinin anggah ungguh bahasa Bali. Nah, sedurung lantur ngiring setate ngeres titi bakti majang ring dosang yang widiwase ngaturang ngerasa pengayu bagia duaning sangkaning pas wejanide titiang menawi kaler idadane sareng sami kena rahajeng. Ingi idadane sanedahat uang yang titiang dawag puniki titiang sampun nguningayang sangkaning wenten pemijilan sane matiosan wenten triwangsa wenten wangsa jabe rare sri sampune kramo Bali pada medewe suwa gina suwang-suwang wenten malih catur warna wenten kelompok brahmana ksatria miwah sudra wenten waisya. Nah raris ri sampune nguwikaning sane mawinan basa Bali duwi meduwi anggah ungguh basa sangkaning wenten pebinayan linggih punika rari sane mawinan wenten anggah ungguh basa Bali wenten basa Bali alus wenten basa Bali madya wenten basa andap wenten basa kasar papat undang nyane pisan rare sri kalaning maosang basa alus nggih punika bebawasan Bali sane mewirasa alus bahasa Bali yang nilai rasanya halus atau menghormat. Bahasa halus bahasa Bali sane mewirasa halus nilai rasanya halus menghormat sane mebawas halus wantah sangsor golongan bawah manut Kristen. Jadi yang berbahasa halus adalah orang-orang golongan bawah rikala meatur-atur utawi rikala mebaosan ring sang meraga singgih upami kadititiang Nyoman Swije sarang ide bagus saji sarang ide serimpu titiang matur ngagen basa Bali halus mekani murid titiange mahasiswa titiange matur ngaraos ring titiang ipun para murid titiange membaos basa Bali halus. Titiang dari stangkil ring ruangan Pak Rektor matur titiang ring dane Bapak Rektor nganggen basa Bali halus riyanto dane pinaka pejabat titiang pinaka ri saksat panyak utawi angge sane nyunjung linggih dane sapunika selanturipun dados wawanin titiang sane ngeraos alus sangsor ring sang singgih utawi maosang indik sang singgih umpami titiang matur ring Pak Rektor ampura Bapak Rektor Bapak Dekan nenten meris dayang rauh mangkin nyaringin duaning dane kantun ring Jakarta dane puniki Bapak Dekan kata gantine dane dan titiang ngangen krunoipun duaning Pak Dekan puniki taler pejabat titiang ngeraosan orang ketiga kenten sang keping 3 singgih ngangen basa halus singgih ngangen basa halus matur titiang ring linggih Bapak Rektor ngangen titiang basa halus Bapak Rektor dados membasa handap ring titiang sebaliknya nih dados Pak Rektor mabaos anak ring titiang sakewanten yaning dane merasa ewuh ngangen basa handap
Parengten Pak Rektor nganggen bakso Madya ring titiang. Oh nggih Pak Man. Nah Pak Man, dados ten Jayuang, nenten Jayuang Bapak Rektor. Nah, puniki basa halus. Nah, rikala mabaos halus puniki wenten basa halus inggih, wenten basa halus sor, wenten basa halus ngider. Basa halus inggih punika basa halus sanes kanggen nyinggihang sang meraga singgih. Nyinggihang sang meraga singgih. Duaning sanes kiring mebos sang singgih patut nganggen halus singgih. Bapak meduwi buku puniki. Bapak meduwi. Titiang nenten mederbe, titiang nenten mederbe halus sol sampun kalimat lengkaran titiangin. Bapak meduwi bukune puniki. Aku de bapak meduwi buku. Aji kuda bapak numas buku. Titiang dalar mederbe buku. Mederbe titiang puniki. Titiang numas aji 3 dasa tali rupiah. Titiang 3 dasa tali 30.000 ya. Kadiasa punika. Dados halus singgih basa halus sange kanggen nyinggihang sang meraga singgih. Pinaka imba pinaka contoh. Sang pandita, sang pandita ngadegang wed pamuji. Kebawa sang ide sang meraga pinandita eri sedap ide ngaturang weda puja pemuji. Miwajapa mantra dalar ide sedak muncarang japa mantra weda-weda para ratu nemaosen. Rikala ning ide sang meraga pinandita nguncarang weda mantra wenten para ratune. Para ratu dalar sang singgih membebaosan mausin mausan. Sedan Prabu nereng dirah. Sane kebawasan oleh para ratune punika inggih punika ini sedan utawi pemandukan ratune ring panegara dirah. Dados puniki imbo contoh titiang wau merupa pupuk. Sane kebawas pupuh Mas Kumambang titiang ngaturuni ngayang ini kewentenan ide sang meraga pandita. Rikala ning titiang nguning ngayang kewentenan ide duaning ide sang meraga singgih titiang nganggen basa halus. Ampura pemane. Titiang nganggen basa halus singgih. Nah, lanturang titiang dumun ri tepengan galah sana becik puniki. Melanturang ini kewentenan basa halus singgih. Sang pandita ngoncarang weda mantra. Para ratune sedak mebebaosan dan dados titiang maosan. Para ratune ngomongan, ngomongan enten dados. Ariantep para ratu maosan. Maosin. Sedan Prabu nering dirah, duaning Prabu sane seda, sane mantuk, sane lepar. Titiang maosan nganggen kruna sedan Prabu nereng dirah. Dan dados padem Prabu ni nggih duaning basa halus singgih. Inggih dedane punika asiki wau sampun basa halus singgih. Sane mangken atur ningayang titiang basa halus sor. Rikala ning mabaos halus yening mabaos ring utawi maosang inik sang maraga singgih mau basa halus singgih. Rikala maosang sangsor kadi maosang dewek pedidi titiang adin titiang
titiange mimin titiange ipun imade titiang patut nganggen basa alus sor. Titiang jadmo sunyantara nista lacur manumadi titiang nuturang dewek ring sang maraga singgih nganggen kata ganti titiang. Titiang puniki cirin basa alus sor. Sapa sira ugi mebaosan ring sang sareng akeh mebaosan ring sang maraga singgih patut ngana pangaraga nganggen basa alus sor nganggen kruna pengentos titiang. Yen nganggen kruna tiang madya sampun. Umpami tiang dan boleh mereka. Ampura tiang dan boleh mereka. Tiang ampun ngajeng wawu tiang madya. Alus madya. Duaning mangkin titiang sampun kanggen alus sor. Ampura idadane sedurung lantur lurayang titiang nyinahan dewek. Titiang mewaste nyoman suwija wit saking sobangan mengui Badung. Titiang megenah ring jalanan Tasura Peguyangan Kangin. Titiang makarya ring Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Titiang yatmo sunyantara nista lacur manumadi molarapan suka lega awo catur bekel titiang pasti suka duka lara pati nika wantah titiang tikul titiang mawasta itam tam. Nah kiri kalau itam tam nyinahan dewek ring dia Adnyoswari Prabu Putran Dawi Okan Putrin Prabu Mesire. Titiang mawasta itam tam nyadya titiang tangkil mangkin ring sang ayu sane telas tunas titiang cirin alus sor. Sapa sira ugi mau sang dewek mau sang anggo ring sang sareng akeh ring sang maraga singgih patut nganggen basa alus sor. Sampun mangkin sanem sapunapi muwasta basa alus mider. Basa alus mider basa alus sane keanggen mesareng-sareng oleh sang memaos nyarengin sang keiring memaos. Upami idadane sareng sami krama Banjar sane dahat uang yang titiang riyanto puniki sampun galah penamaya titiang ngiring idadane sareng sami atau utawi nggih ngiring kawiten parumanduwene. Ngiring kawiten parumanduwene sedurung lantur ngiring sareng-sareng nyakupan karo kalih muncarang pangastung karo Om Swastiastu mesareng-sareng iki basa alus mider. Basa alus sane kanggen mesareng-sareng oleh antuk sang memaos sareng sang keiring memaos. Iki dedane duaning enten malih wenten pitaken menawi sampun nyarik sampun parumanduwi rahinane mangkin parumanduwi rahinane mangkin ya rapat kita pada hari ini atau punika ngiring je sareng sami muali ngaturang ngerasa susmaning manah majang ngide sang yang widiwasa yanto parumanduwi sampun memagi antar ngiring nganggen puputan untuk para masati punika imut basa alus mider. Narawis basa alus madya basa alus sane menengah sane kadiwawu atur titiange cirine nganggen kurna nika nganggen kurna tiang nganggen kurna ampun nganggen kurna tan patut nenentan tan patut sampun ampun patut titiang tiang ampura cerita niki jati-jati netiang pegawai negeri dinas ring kantor bupati golongan tiang tinggi. Niki tiang-tiang ne tugas ring kantor bupati puniki imbo puniki contoh basa alus madya kanggen oleh
anak agung raka sidang mau sang ragani ring lagu pop Bali sombrero. Inge itu dan nih mogi-mogi je napi sane atur uningayan titiang diwawu titiang wawu ngatur uningayan indek kawentenan basa alus singgih utawi basa Bali alus singgih alus sor alus mider alus madieu mogi-mogi mau pikenoh ya, majang ring ide dani sane weneng kayun arse melajah membawas Bali halus mogi-mogi bentan pikenoh itu inggih kadia sapunika rien titiang pamit puputan titiang untuk paramu santi Om Santi